Kurumzari, Times of Manipur, TOMTV, The Morning Talk, Raising the Voice, Miyang Tabiba, Kwaipuna Mako, Ahan Muktada, Taram Noxari, Nasi Infanda Pongba, Tongan Pauses Singi, Ahan Malamaida, Kari Karamba Pauna, Mapungo in a Yawagi Havadu, Puna, Yeminasi, Ahan Bada, Lamjingba Times. Akhanaba Assembly Session in Matang Yodi Session Kovada, Yaninda Banati Haiba, Chimista N. Birengi Wafam, Akwigi Kotoduna Fongle. Ibo Vina Lusingba Timna CPI gi Diraza Unakre Heba Pawamakaksu Lamjingba Times Yauri Amaromda Awang Nopokta Cancer Nabi Sang Hengalagli Vasi Tizinba Matok Tai Heba Governor Gi Wafam Asina Lamjingba Times Ki Mapung Pawari Matanga Huelan Paw Accident to in a token Mapam Singda Lengang Traffic Police Tambida Badagi Missimina Hengalagli Heba Akanaba Pawmi Yauri Center gi response ta negative oiba leitabana assembly kaudabani haiba miyam gi numita chimisa N Birena Fongdo kiba wafam amadi atopa paw amadana niti ayog ki SDG India index ta Manipur na taruk subada leire haiba pawsna hwelam paw gi mapung oiba pawre mathangda naharong gi thodang State government center ki commitment da thazaba lay center na thazaba pirabanina assembly council fazaroi haba chimisa ko N Biren gi miyang gi numita Fongdo po afam asi ko to na fongle CLP gi leader o ibovina lusingba Congress MLA singna CPI gi rajaga unakre Naga peace talk ta Manipur gi territorial integrity compromise tawroi da bani haiba Vishnu Pia bodies gi akogi wafam yauri atopa amadana Naga framework agreement Manipur gi composite community culture amasung territorial integrity kahan be yaroiba Dr. RK Ranjan gi wafam loinana chief minister na Manipur vision document 2030 release tawre wafam asina naharon thodang gi mapung oiba pawre mathangda phone fam Padaba Masaksing Home Minister da Kangan Kraiba Chief Minister Wafamasi Court of the Fore Ningtham Mifongi agenda da citizenship bill Yaure Assam da Cape Mayuta Kongjin Sangsing Gaiba Wafam Suyaure Atopa Pawamadana Chingtam Gimari Laptona Bogum Toribasi Libak Tivini Haiba Hogi interlocutor Su Oidiba Hogi Governor Nagaling Governor Arenda Bigi Wafam Court of the Fongle Atopa Pawamadana Chief Minister na Manipur Vision Document 2030 launch of Reha Wafam Sna, Ponafangi Mapung Pawari, Matanga Cell Express. Matankra late Rubam Yang Unit Amadi Hill Readers Day, Pangtokre, Center Wafam da, Tazava Tamlaga Matangai Ministry, Government Amalay Venina, Matankra, the PBU Iva Semistagi, Wafam Kotogna Fongle, Ibo Vina Lusingbatimna Dirazam, da, Memorandum Pisan Kre Manipugi, Isusing Matang da, Waris Sana Krebagi Wafam Loinana. India ki awang nopol amdamda cancer state cancer policy thamduna miyam na laina asina rakui ngakthong na bohona se aiba governor Nazma Haptullah gi wafam asna SL Express ki mapung pa ori mathangda Sangai Express Manipur miyam gi apamba Home Minister da Kangan Kraiba Chief Minister N Biren gi wafam winter session da CB puthokadori loidana Congress na CPI gi diraja unakre MP bina Kongjin Sangsing Kraiba pawsna Sangai Express ki mapung pa ori mathangda Sanalepa Tangai Fadaba Tanza Lakoda session soidana Kogani, Chief Minister Kahelo Habiki Sabsava Tazaba Pir Matunda, Kumai Pangtuaiba, Nandogi Wafam, Manipurna Niti Ayoki SDC India Index Taruksuba, Rengta Lady Habiki Wafam Asina, Sanale Paki Mapung Pawari, Arobada Irepa. Manipur territorial integrity ngang naba amadi yellow missing kanbada mating pangbinaba Congress na CPI da high crime wafam yaure Prime Minister amasung Home Minister gi commitment lenga asna thazare kokomi amadi stakeholders singa khanagani haiba wafam loinana thazaba piraklaba fawbada aibo ina piu haibasi chanade haiba MP RK Ranjan gi wafam ko tawduna ireipa ki pawsida mapung ina paw phongle ngase infanda phongba tonga pawse sing asigi maruiba pawsing loinana atai atopa paw khara khana nainana bida makta ekhoi gi studio da lengchin tuna lebiribasi veteran journalist loinana political analyst LEIHAOTHABAM SHARATCHANDRA tamobu an makta taramok sai thank you tamong asigi punna ayukta phongba pawse singi maruiba pawsing si punna yengba matamda hoyi miyang gi numita Chief Minister na phongdok ki bu wafam si yamna maruiba wafam mo oiri atopa amadana akoge CAB binsi winter session da putho lagani hai wafam mayek sen fongi Manipur vision document 2030 fongi haibagi launch tawre wafam tonga ba akoge banner headline oina
पेपर्सिंग असिदा ngasi ki papersing asida maru oiba pawoin oi tamo adubo ahanbeda pukhachani ba wafam asi khoi gi hatak November gi tang 19 dina December 30 ba pangthok do ba khoi gi winter session da parliament gi sessions da CAB gi bill si business item list ki tara taruk suba item gi list ta yaure CAB bill je puthogani haibu wafam si masigi wafam si hanadagi hona su mamangi last year da su puthoke na tawambadagi madu lafsat ki bani adu hoksik si BJP na lengak pairak pa absolute majority phangdan lengak pairak pa gi matung innadi soidana CAB si puthogani haibu wafam si leirabani na aikoina ahanbada masi kamaina yengbaya aduga state asidana kari oirakpa yabage adu kitang thambi Hojik mang nokmal takpi kiba November ki tang 19 dagina December tarik 12 basi parliament ki ningdam mi pamji phamgani haibasi reporting singdu dagi koi khangjare mahi daina hajani madi November ki tarik 19 ne se ngasi si tarik 13 ne bako 13 hayeng siler kanda hangchitti mung 13 di parliament session si phamba hodorini adoi hariba matam si dai koina अखोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मतंग अखोई मणिपुर हाना तौखिबा इरांग अचौबदो मदगी मतम खरा अमुक हजिक मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की अदगी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी की अखोई की लेरिबा इशू मयाम अमुक अखोई मांग ताबदगी केप की वाफम से खैतंग हंदोक्तरम लेरोरे तवदबु असम ददी मसिना मरु ओइदना अदे अमना नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स बॉडी नरसुना मसिगी रेडी तौना मणिपुर दसु आगी एमसुना सिंग यावरिको सिना तौगनी हाइना लेबनिना मदुमा अखोई रेडी दा प्रिपरेशन से तौना लेयना दुम खंजे हौजिक लाइबे फिल्म दी पार्लियामेंट तांग 19 दगी पांथोकदोरिबा सिदा भारत की लेरिबा अखोई पार्लियामेंट की मेंबर सिंगसिना केप की वाफम सिदा करी लादगे बे होगिबददी opposition singna kanna thingbadagi government su bill si Rajya Sabha da puthokpa ngamdadana adagi Lok Sabha da pass tawgibidu su lapse tawgrabane aduna handakti Lok Sabha amasung Rajya Sabha da animakna pass over yabagi khudong sabasi BJP na luchingiba NDA sigi khudong sabasi yam lei tawdabu Shiva Sena di Maharashtra ki politics dei da government sembada Congress amasung NCP ga punna chaminnigiba yabagi yam nakna leirabani Shiva Sena di kari lakadagi di khangde adu hanagi position dui matungina di moi kept di moi adum support tawgadra tawda di yengsi hojik Bharat ki leiba rajniti da kep sina maru oina parliament sida yam kanna tawrakane en khale aduga Manipur da hojik leiba kep soi koi Manipur gi yauri bani tawdabu framework agreement की नागा की वाथोक अदगी भारत सरकार का नागा सिंह की शांति की वाली ने तौरीब से मणिपुर सोगलईबा मरुओइना अतकोई आसाम अमसुंग अरुणाचल सोकदी मचेत मचेत खैतनी मणिपुर दी नागा ताब डिस्ट्रिक्ट 8 से मसी लोइना सोगलकदोरिम ने सिदी क्लियर होरे करिनो खंग खंग बगायना पाय हायबदुदी दिल लेना न पंगांग वे वानी मणिपुर दा कंपलसरी अखोगी मणिपुर की सोकदब पोट खरा यावरे हायबसिना मरम मोइदुन तौरीबनी कैसु तौरो येंगिसी गायदुदी बको राजनीति की ओइदा पादब खरा मतम लेननबा अखोगी नमस्ते तौरगा पंगांग बदुदी अखोई मवा लौदी होजी अदुना सिगी फिल्म सिदा पार्लियामेंट मसी कदाई भोगवा मसीना अखोगी सरकार अखोगी करिगुंबा कनोमा पीब ngамगद्रा हाइबसे मसी अखोगी हई सिंगमै मखा पोले मरमदी मणिपुर गवर्नमेंट सिना केपलोमदा चंगसिंग थगदी सोमदा मु हंदोकदोरिनी अखोगी मणिपुर की लेदिबा होजिकी नागागी इशूगी वाथोकसे मसीदे सिदा करम करम राजनीति दौर सिंगना करम करम मोंग माई मागी पार्टी सिंगना करी होजिक CPI की राजा लीडर राजा से कांग्रेस ने उन्हें यह दिखो कानगनी सुमाई तो ना अतई पॉलिटिकल पार्टी सिंगिसु माई मागी लीडर सिंग से मसीना मणिपुर के होजिक लेदिबा इशू से केप कलोइना ना मणिपुर के होजिक लेदिबा टेरिटोरियल बाउंड्री की अमसुंग एडमिनिस्ट्रेशन दा अकाइब लाकदोबा मयाम से हदी कोई टेरिटोरियल कोई काउंसिल गुंबगा लेरकबा याबा कदोबा सिदे कोइना मिटना सोई खंगबा सिदा ची थोकदना लेइदे हाइबि दंता कैसु तौरोय हाइबसे मसी पार्लियामेंट अचौबा वाथोक अमा भारत सरकार दा मना कोंग ममी से उहनबा ngamnaba
political party sing na tawam to I sidadi political party sing ki sab sab thodang lein khali sidai da mission no na leiba yaroi swai da sum nang nai da ko na biren chai ra sum leiba kana roi haba adagi swai gi leiba MP kaisu maron chu thok ta na jum palai le ra chahi kaya ma manipur gi MP sing kin torok pasi hoji phau da kai du da khangdi tawle na khutum sing bei wani hayang kep ki matang da manipur gi MP sing na kari hai ngam dori territorial integrity matang da kari hai ngam dori preparation ju tawdana swai da khudai ta khat la pamuk da muk pase ta su taning de oi da mayam le se ko loin khangi aduna hojik ti leiba manipur gi political party khuding mang na parliament ta kari tawba ya ba ke hai ba se masi white paper oi na fajana puthoga seran turan ngang badi yar roi seran turan ngang di zero chat kani khoi aduna parikha tha da zero chatal ba to bi ga bani political party sing na nangai अखोगी मखुद मसा तिंगना कोटन तौरी मैम से हौजिक प्रैक्टिकल ओइना माइ मागी लेदिबा अखोगी सेंटर की लुसिंग बसिंग की दा मणिपुरी वाफम से पुथोकना भोला बिबा मधु पुथोकपा ngamdragadi मणिपुर दा पॉलिटिकल पार्टी की लुसिंग बसिंग जो शोमैनशिप तौबा अदुग सुदो politician लोय बसे तौबिरनो ओइने दमाइना हाइजनिंग तमो मरक सिदा अनि अखोगी दि स्टेट असिदि दम इरांग अमि मथक इरांग मथक इरांग लेबिना मै केप की हेक नाकन स्टा हाइबा तारे हुसिसे फोंग साना लेरिबसि होय टेरिटोरी इंटिग्रिटी की वाफम्सनि आईएम अमसुंग सेंटर का वारी सानबि तांकक्सि अक्टोबर 23 दा लोइसिंग्रे सोमदगी खोय पिनगदबदा ngaibigi stage da laiba timing asida chief minister n biren hairibasi center ki commitment si yamna positive oi maram aduna state asigi assembly session akhanabe assembly session si pangthokpagi mathau hoji phawgi di tadri haiba myang gi numit ngarang se phongdok kiba ama leire marak asida akogi ponglafam de yawa pawmagi matungina akogi governor oiriba Nagaland gi Arun Rabina lairiba Manipur gi stakeholders sing ni haina UNCC उनग्रे है पाव मुखसु तमो यावरे अदु अहनबदा तमो लेरिबा अखोगी चीफ मिनिस्टर थमी वाफम सिगा मरक असगा आरएन रबीना यूएनसी की मणिपुर लेब यूएनसीसी कोहिमा द उनकिबि वाफम अनिसी कमाय येंबे मसी कई ओर आई मसी हाइजगे होजिकी पोट अनिसी तोंगान तोंगान बा अखोगी कनोने टाइमिंग नि अमसुंग कनोने अदु पोट सब मानबदा अदु होजिक चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकपिबदो आई मदु हाना आई हाइजगे चीफ मिनिस्टर ना मियाम gi numit amasung sing gi numit ta haibase mahakidi haibam thokpa chief minister moina haibam thokpa amasung center na pire iba indication do madugi matung inna haida ba yada ba amani hanai logjei maida chief minister na oida pa da ba ngange khole nei pahaya dom da hajening de center na tau hari ba magi chingai ba khoigi thori do abi matung inna paijaba telangana ba aduna madugi matung ira mu amaduna chingthara kan na mu thorpa amaduna haigala kan na mu singangor ngang aduna masidi remote paibado ade paira idugi matungina sound dum thokoi wani it is nothing but his master voice chief minister na hari bidu mayam ji ado kari kum darkar le ragadi tangai phadragadi kaugani haibane ba kaubai wakhandi ma hojik chapchana leyenai lode ba tangai phadragadi haibani adu hojik phaudi kaubai wakhanji leite habsimdi adum magi loan duna dum mayection tai ba aduna masisu yamna khaitang kanmalli मसी कौनब प्रिपरेशन से हजिक तौब फबने अदगी अमना चीफ मिनिस्टर ना हाइदो सब मानना दम हेल्थ मिनिस्टर श्री जयेंद्र कुमार ना जेनिम्स ता वेंटिलेटर अमा कनोगी हौदोकपगी कुसिनबदा फोंदोखिबदसु सेंटर ना हाइबदा थाजा बिदरदि कनाना कनाना हाइबदा थाजा गदगे मे थाजा बिउ हाइबदा सिमसु सब मानना हाइ अहुम सुबदना अमु मणिपुर की यामना arang thawal misak amo oina manipur gi lusing boina hojik machin tungkhalaiba manipur gi lok sabha gi MP Shri RK Ranjan na ngarang standard college kungbada historical society amasung standard college pullaga sinba itihas ki oiba thoram amada mana phongdok khibado press na hangbada mana haibele manipur gi itihas hel serang madu I lan iroidabni chumne igadabne na sidaina comment tawjaningi इतिहासकार सिंह इतिहास लाना इबसे तौरोइदबली सिगा लोइनना मणिपुर की राजनीति तौबिरिब सिंगसु मियाम द ओइद पादबा हाइरोइदबनी हाइबसिमतंगा हाइजिन बिरमदी यामना नुगाइगने खले मपुंग फाने खलेबा इतिहास हाइबसे कनाना तौगिबनोइद मणिपुर की खंगदे भारत की खंगदे लेरिबा राजनीति सिना हयेंग इतिहास ओइर कदौरिनी अदुना मसिसु राजनीति तौरिबसिंग याम चेक्सिनगदबनी हाइबसिम आई थमजनिंगी हाइबसिदा मागना हाइ मसे कनो अखोगी भारत की लेदिबा कनो सिदा
wakan home minister na prime minister na hari puna makse ai boy na piu hai basi dimasi chana di se hoi madu lan ban te adum chana da basi adu ai na se hai jadi basi ai ba piu na tra pi da bai na ta ba lusing basing ji magi mindset sida kaya yam na chumna hai di ge hai de ge se masi ya na chani ai ba piu pi da ba di ko mi gi kari gi magi dimanen lojai ado ai maki wadadi madu ai ba pi bana tra pi da bi question engon arise to jade lusing basing ji wakhalon ji da manipur da oi da phara hajil le ba chi madi yam mayek senge masidi da mayek senge di stakeholder hai ba asi keno da manipur da so e hana le ra bana ba masidi interest all loi je karam ba interest no ba Manipur ki interest है सिंग दसु interest लई तम दसु interest लई तम दसु मखल कया लई मणिपुर है बसे तम हक्तन पाइप नते चिंग जु यावरी बने अदि interest हो लोय है बसे दा तम की खर सो चिंग ददि सो लोय है बसे होय बय अदना अपुन मगी होय ब कनो सिदाय कोनी एंगल दि historical background political background अदि लैदिब social background पुनमक से मसी study तो बियो है बने बा अदुगा सोमदना आरएन रविना कोहिमादा मा फोंदोखिबदा मणिपुर की यूनाइटेड नागा काउंसिल की कांगबु गदि उनरगा माना स्टेक होल्डर ने उनगरेबा अदि मणिपुर द स्टेक होल्डर से यूएनसी सु अमने हबा अदि यूएनसी ना हारंग दरसि मणिपुर की फनब देम ता हारम मोय ओनली मणिपुर सु सिंगी पुनमक सु हारम मोय नागा का की होय पोट अमद सोय ना हारम गनी अदरोयदि आई कोइना पामिसि मायोक ता सोय द ngangam गनी सिंदि खंगेबा अदो हारि पोटु कइनो सु हाइदे अदि माना हारिबसि देदा रबीना है बस देदा सिंग तम मरी लापथोक न बगुम तौरी बसे लाइबक थीबनी न माना यामना क्रोकोडाइल स्टीयर्स गुंभीर न योलम दाइदा मपी ताबदों हाइजिन मान बम लेरे अदगी मसे लनाइगी ओइबा अखोगी इंटरेस्टा अखोगी लेबा मिओइ खरगी पॉलिटिक्स ना को मरु ओइबा मणिपुर की सिंग तमद लेरिबा मिओइ सिंग एलोंगेदि लेरलिबसे मसि मनाव ओइबे मरी से लापथोहन बने hai basi lai thi bane na aduna sigumba la nai oba mi kharana sing tamgi mari se laptho on bane laptho hale se ma clear ro ba adi la nai oba mi oi sibu kanano ba ai khoi miyam na hore sibu karam la nai oba yauge ba ko mi na karam la nai oba dano nataga atopa ai khoi gi maira pai bi singna nataga ai khoi gi lei diba students body singna society sida la nai oba mta na te ba tawri se lai aduga ai khoi la nai oi ribadi मणिपुर थुगाइगनी न खल्लिब लनाय ओइबा मिउइ सिंदुनेबा मदुदी हाइद्रगा सोमदा यहो होरिबा सिंग सोमदा माना इनडायरेक्टली हाइबदि हम लाली हेक्टर अखोगी मणिपुर लेबनी मणिपुर पोकोनी आई मणिपुर से मजदे आई पामद्रे चलगे लाइनिंद्रे मणिपुर आई सिंग फिल्म तोरने माना मथंद वारे पंगो लोबसे मसिनेबा सिंगतम थुगाइनबा तोरिदि अदुगुंबदो पिन पॉइंट तोना फाजना हाइद्रा कांदा इरांग हौरिबा सिदैदा मणिपुर थुगाइनबा लनायोबा वाफमनी शांति थुगाइनबनी सिंगतम थुगाइनबनी गायना हाजिलबदि मागुंबा ngaraangda नागालैंड की गवर्नर ओइदिबा रेस्पेक्ट तो ड्यू रेस्पेक्ट नागालैंड की गवर्नर बु ऑनरेबल गवर्नर ओना रेस्पेक्ट तो अदु इंटरलोक्यूटर अमो ओइना रोवीना मणिपुर यामना खंगबा सिंगतम याम खंगबा दौना माना सबिंग ngangbasidi मैतई की नुसीबा क्वाकना खोंबदी मखोल खर नुसी मयांग क्वाकना खोंबा मखोंदी तानिंगदि हाइजु माइना मीना तानिंगोइदो वासे ngang फाइएन आइडियल माइना हाइजनिंगे मरा सिदा अखोगी एमपी ना फोंदोइबा वाफम सी अखोगी थाजबा पिरला फाउदा अइबो इन पियु हाइबसी सटदे हाइबि वाफम का डॉक्टर एमपी आर के रंजन फोंदोपसि तामो मतंग बुदी सारिब्रा सादिब्रा हाइबसी वहंग अमदी ओइ तौबदबो एमपी मना सुमाइना फोंदोपसि कदाय फाउबा मागी करि हाइबा तारे म चटनबा याबगे हाइबदु कितंग थमि आई मसी हाइजगे श्री आर के रंजन यामना एकाडेमिक ओइबा अदुगुंबा मिओइनी माना ngangbase यामना फजबा अदुगा थोटना इंगना ngangbा मिनी अदुबु ngarangdi magi wakan jida magi body language se khara chinnoina sum tabadadi thoyongna kan ngangi badugi body language yenga di ma sawa maleba adu place la hangi sum afam tanga chadba man badona man yana neglect oiba mawongda mana badudi noi miyam da hanguro khangdi gaina da mak se miyam gi mihut ne se kaw grabrai basi mai khale mana चटनदी हाइदुमदो चटनबा चटनदबा दि मीना सेमबनी को चटनबा दि मी सेमबनी चटनबा हाइबसे रिजिट ओइना सुम लैब नते को अखोइना चटनबा हाइबसे मीना सेमा कान चटनबा ओइगदौने चटनदबे क्वेश्चन दुदी चटनबगी डिक्शनरी से एमपीआर के रंजन पाइब नते अदुना सुमी चटनबी तो पीगे पिउ पिरोइ तो मदो अनदर थिंग मियाम दा हंगुरो दो वरदी काहि आर के रंजन एमपी से मियाम की मिहुत नेब मणिपुर की प्रजा थागत मिहुतनी मागी मियाम दा हंगुरो मान हायाब्राब अनी सुबदा
aidi MP ni na aidi to hom thokpai gi duty gi kano si leijei ba parliament manipur gi issue dai ngang la bagi ready to lei puna mak se parliament wa ngang dong ni ai street ta thok to dong na ti har ga di street ta thok pi ro nu ngarang gi function du si yaw ro no ba MP amana praja ga khusam na praja gi mangin thana lusing mo na thok na grassroots की मैं आम देखो कौन ना लंबी दे खंडे सोरोक दे खंडे युम दे खंडे लेरक दे खंडे कोंचांग दे खंडे तो वो तो बदल दे आई दी पार्लियामेंट था करने ना पार्लियामेंट फम बगा उइरु बखंडे ngang बखंडे कुछ ताकत बखंडे आई थोको पार्लियामेंट दा एक्शन जे आई एक्टिंग है फिल्म की एक्टर ना एक्ट्रेस ना कैमरा में मांग दे मागी एक तो बदु तो मायना पार्लियामेंट दा एक तो नहीं हार गदी मागी MP मगी रोल ने हार बसे मधु मंगोन दा क्वेश्चनेबल वे हंगिंगाई वे बा मसी मदे आई माबु लनाय वे नुवाई तबे नते अम नते हारिबो वाफम जे मियाम दा हंगुर मा मियाम gi नत्रब्रा हाइबा अदो मियाम दगी मासे खाइदोक्तरा तोंगान ब जीव मोइना नत्रका क्रेशर मोइना लेबा नते हाबा अदो गदी मागी सु खाइतंग मियाम बु कावब माली असुमाय कावरगदी सही मंगा gi सिदैदा सही ममगी करोड़ मंगा gi चेक अमा पायरगा भारत सरकार gi पैसा अमा पायर आई लुपा चेक करोड़ मंगा से खुद लई नोय आई तुम इलू हाइबदुदी मियामना कैसु यार ओय अदुना पंकुई कुइदबनी खदरक तौदना खोतना लेबा राजनीति पुनमक मणिपुर मतम मितुंगिना दुम उन्ना नुंसा मंगांदा तुमबदौना दुम तुमगिबंग हाक्तनी अदुना राजनीति तौबिरिबा लुचिंगबसिंगा MP दनते MP MLA सिंगदसुनी मंत्री सिंगदसुनी ओइदा पादबा पाय हाइजिन हाकी सेंटिमेंट दा आई सावरिंगै आई फिरान चैखोक पाइरिंगैदा पंगांगांग बाइसे मियाम ताब खरा वागनी खरा नुसीना खरा लेमना मियाम म्यूट ने से कौबीदना फोंदोकपीबसिना ख्वाइदगी अफबा थौसिल ओइगने ने थमजनी या नुआइसे अतै अतोपा मखाताबा पाउ खनद्रिङै मांगोइना अतेनबा ब्रेक अमुक लौसगे अतेनबा ब्रेक की मतुंगदा मणिपुर विजन डॉक्यूमेंट 2030 अखोय चीफ मिनिस्टर ने रिलीज तौग्रे लोइना गवर्नर ना फोंदोकी वाफमदा स्टेट कैंसर पॉलिसी थम्बगी तंगाई फदे हाइबो वाफम असी अमुक नैनजगे अतेनबा ब्रेक अमुतंग लौसगे इरमदम द फंगबा पोलम सिंगना इरमदम असिमक्तदा साजबा कांगलागी पोलम सिंग फंगबिरगनी लुहोंग पंथाना लाकपदा मियाम गिदमक लेजरे लैमा कबोक लोइनना लुहोंगबगी अखनब डिस्काउंट सु इजरी अकुप मरोल गिदमक कांटेक्ट टोबियू 8131877217 नत्रगा 9612056941 कांगला कबोक चाबियू यामना हावबनी कांगला लैमा कबोक मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंग ज्वेलरी ना मार्केट फंग सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अदोम अदोमगी लेजरीब सनाद यावरिब एलोय अमदि एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदि क्वांटिटी ग लोइना खंगनबा ngamlagani लमजिंग ज्वेलरी ना पिजरीब खुदोंग चाबा असि लौबि हौ अदोमगी सना अदु सेंगी नत्रग सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुप मरोल गिदमक लमजिंग ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. ब्रेक की मतुंगदा अमुखना तराम नोक्सरी मखाता ना तामो ngarang asi chief minister secretariat ta chief minister na lusing duna vision document 2030 na akogi ama launch okre hariba launch okiba sida 2030 fawgi manungda tongan ba development gi mayon asi akogi puna na bagi damakta agriculture education health gender equality adegi peace justice kaina tongan ba hiram kaya da ano mayon ama ona na bagi vision amaka semester na launch tawre hariba matam asi ngasidagi tharagadi matam si 2030 asi chawrakpa sahi manga amatara amagi wari oinadi ui adu puthoiba bisal document asi akoin ahamda kamaina masi uba yai du kitang tami akoigi
government ki vision document ama puthokpasi adum chanaba pot amani adu BJP na lusingba sigumba sarkar sigi vision document se election da su moi di manifesto haide vision document kai keno adum haiba moi satnabi ama lei madu phai si minister na miyeng san na yeng base da miyeng san na yeng gerga di hojik oriba society se amasung politics se masi kup na yeng bataba masi deisda angka mo hot matamda angka dugi tinjin ba natraga puri ba natra khaidokpa yena bado madu ahan bada soyarga di phana sangna hotlaga su angka du phone taro ya yarigo ana vision ama chahi 2030 baugi vision sida Sri Biren gi government si hojik chahi ani makhai khar kalap lai reko ani makhai hana harasi ani makhai ma wali tangkhai ma wali chahi manga sidagi mathang chahi manga sum lang matamda chahi 2030 sidi kanana sason pai de ju khangde marak sida ke doli ge ju khangde Sri Biren chief minister oi gidra oi roidra natragana kari film lakadage central lusingbo oidna ada center gi mantri ya oidna mu awang ba thak mu lai gidra gai su khangmana ti ajariba aduna manipuri politics hojik manipur gi haugi bedagi na past amsung present sida past kaya ma soire present sida mu soira gadi tungi lakador future se vision ne di future ne ba tungda lakador badani masigi angka se soidoriba aduna hojik aina haijening badi hojik sason paibi di ba minister na amasung magi sarkar na magi arang ba mantri mandon da ledi ba arang ba thawan misak sing adagi MLA sing adagi leiri ba attai politics tawli ba miyam kaya ga loina na manipur gi hojik ledi ba rajniti mai on se chumna thamna na ba se khan ba se maru oi aduna hojik parliament ta lakadori ba hojik hari ba November 9 pandai na December kano bhaw lakadori ba se tarawum de bhaw lakadori se parliament ta kaidau ga dage ha ba se masi aikoi gi misang khomna khotna masu leiba asigi praja gi lusing bani manipur gi chief minister ni thawai yauna Sri Biren hojik uri ba se koi loina ui ma angapa phangna sor hon ba wang dai ma se yam wana miyang ga kamai tong samna ga da ba civil society ga kamai samna ga da ba imai ben ga kanai samna ga da ba political party ki magi sarkar ki kambu ka opo kare to goda ge ma hona yang wa ba matam ji dei da hoji ai koina pangsil lera kanda ma ki wakan da su parliament gi mifam ji dei da kep ta kai do godori ba manipuri territorial naga isu gi da kai do godori ba se kup na misang se khom na khot na marak ji dei da sat haura kanda tungi vision do madu soidna magi punamak se mai pa kan na tamdingi ana Sri Biren na tawri sida yaraga di hoji se Delhi da karida magi misang khobna ba ada ate political party sing su Sri Biren ga loina na karino hai base tawduna taraga manipur gi 2030 baugi vision se ek seng ba arang ba manipur gi itihas ma manipur tek ta kaidana jing tam sinana leimin ba ya ba dugum ba oisin natraga di 30 yaudringai sidida manipur makhwang da tek ta kahel lagadi vision do mai pa oi da mai pa an si ene thamdani state asigi oina sakhat mai kai da yamna mangsin thana purakna bi da makta vision ama thamba asimakti yamna fayabi wafam ni tawbadabu hojik leiriba lebak ki firm asida hosi akhoi gi mangda tariba CAB gi wafam loina territorial integrity gi wafam asina maram orakanda leiriba lenga asta mayam punna akhoi gi sogat mina dana mateng pangdana haiba leiriba wathok sing asi loisinna ba hona ba loina na bijal asi khoi yamna fabagi wafam tamuna thambiri matam su loisalak pagal loina tam aroi boina India gi awang polam dam da state cancer policy thamduna miyam leina si narpadi nga thona bo hona seba governor Nazma Haptula gi wafam singrang si hotin classic glande da pangthok pai batare Association of Radiation Oncologists of India gi knowledge ki chapter gi mifam da wafam si pongdo ke bani ma ki wafam si da knowledge ki manung da state la su cancer na bagi sang se yamne henkalakli haibi wafam si mayek singna thamli adu governor na phongdo wafam sina ekoina kari section tawrang lokhot page amasung kari awareness pi bagi mathok ta bagi du kitan tentang thambe subi masi cancer abalena se am yam kiramni ada hojik ti cancer se oi mising yambe matungina nabagi masing hengalakpadi yai tawdabu laina se cure mak tawba ngamdraga su matam sangna punchi toloina hingbagi abagi phima madi hojik se leira aduna cancer nariba anaba singna yamna pakatpado madu hana di natre maramdi hojik Bombay da chatna khorsa yam tinguba kholuba punamak to madu hingadi hingai tawi adu khorsa di yam chali aduna
Manipur state sidasu adugumba center ama hanasu lay dibasida hena develop tohon base masi darkar leragadi ekoi miyamgi mi oi ba bisi sibadi so ina siradamni akan ba mi so horen ahinga dum sibai ay ma tawai aduna cancer nari be punna makse pakhat ba chumde moi punsi toloi ni hingba yaba mong da lay adi mataktai koi sida center ama fajana leragadi hena paisa nung sa da su khudong chagani aduga layeng bagi matam ama sunga da su khudong chane aduna masidi afaba achauba सरकार की माई पाक अमनी अदुगा मेडिकल साइंस की अचौब खोंथांग अमनी ने लौजे yang ngai ngasi ayukta phongba tongan ba pause singi al malai mai de yauriba maroi ba pausing loina atai pausing asigi matang da tamoge ba wakalon khara phongdok piramba asigi namakta ngangphai leitana thagal ba phongdok sari ngasi ge oinadi tom tv ge the morning talk raising the voice meng tabi ba khwai puno mapo amukana kurumjari